Anga riri kweteekateekera akaruru ak'omwaka gw'2026 abantu n'obwahati tibakamanyire ekiri kwija kukurataho na munonga aha nshonga y'emyaka ey'okwesimbaho yaba neeza kugumaho ninga yaba neija kurugaho kandi eki nikyo kyahaririza Mathias Mpuuga arikwenda kurugayo akareeta ekitiiso eky'emyaka omu ishengyero ry'ihanga ekiri kuza kukyendeza aha myaka hamwe n'okukyendeza aha banyishengyero. Mpuuga yashoborora enshonga aha bwenki ashaziremu kurugayo na n'ekitiiso eki ngu ahabw'okuba ihanga ririnzire obwire buringwa obw'emyaka 10 hatariho ekiri kukorerwaho aha nshonga ey'okuhinduramu aha mateeka aga. Kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti ne majetisi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddeewo mbeera yonna wawaawo bikyuka mu mateeka agafuga okulonda, mu nkozesa y'obukulembeze ne gye buteekebwawo, ate n'abo abalina obuvunaanyizibwa, ate n'ekisinga obukulu okulinnyisa obuyinza bwa bannayuganda mu kusalawo obukulembeze. Olw'okuba nti wali kyali kikoleddwa mu budde obwo ate nga ne gavumenti emaze ebbanga liisusse emyaka 10 ng'esuubiza okuteekawo akakiiko kafuna ebirowoozo bya bannayuganda ku nkyukakyuka mu ssemateeka, ndowooza okulinda okwo twalinda mulimba. Mpuuga nagira ngu ishengyero kurira muheereze omugisha ogw'okuteeka ebiragiro omu nkora naza kuza omu bantu okureebeka ngu bamwikiriza okureeba ngu ebitiiso ebi baba nibabaasa okubireeta ngu bikabaasa kuyambaho ihanga. Palamenti bw'eneeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzo ogumala bisobola okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe. Mpuuga yayongera yashoborora ngu Uganda yaza kuhinduka teri kwehindura yonka nk'ihanga ngu konka abantu biine kugihindura. Aha niho yashoborera ngu niyo nshonga abwenki arugireyo n'enshonga ey'okubaasa kureeta amateeka agarayambeho omushonga ez'okuremesa okwiba karuru. Uganda will change. It's our job to change it. Part of the quest to change it is by insisting that legislation should give a possibility of change. Mpuuga yayongera yashoborora ngu haba hariho emyaka emwe bemezwe naine kukomaho omu kwesimbaho ngu ebindi nibyizira omuri ebyo. Ogu yashoborora n'aha nshonga ey'ab'ekibiina ekya DP okurugayo bakamushaba okwesimba aha bwa purezidenti bw'ihanga omu karora kari kwija ekiyagira ngu egitiyo nshonga ekabire neekorwaho obwire obu. Obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okubwako akalulu, naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Amakuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano aha bwa Sky TV omuri Kampala. Anga riri kweteekateekera akaruru ak'omwaka gw'2026 abantu n'obwahati tibakamanyire ekiri kwija kukurataho na munonga aha nshonga y'emyaka ey'okwesimbaho yaba neeza kugumaho ninga yaba neija kurugaho kandi eki nikyo kyahaririza Mathias Mpuuga arikwenda kurugayo akareeta ekitiiso eky'emyaka omu ishengyero ry'ihanga ekiri kuza kukyendeza aha myaka hamwe n'okukyendeza aha banyishengyero. Mpuuga yashoborora enshonga aha bwenki ashaziremu kurugayo na n'ekitiiso eki ngu ahabw'okuba ihanga ririnzire obwire buringwa obw'emyaka 10 hatariho ekiri kukorerwaho aha nshonga ey'okuhinduramu aha mateeka aga. Kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti ne majetisi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddeewo mbeera yonna wawaawo bikyuka mu mateeka agafuga okulonda, mu nkozesa y'obukulembeze ne gye buteekebwawo, ate n'abo abalina obuvunaanyizibwa, ate n'ekisinga obukulu okulinnyisa obuyinza bwa bannayuganda mu kusalawo obukulembeze.
olw'okuba nti wali kyali kikoleddwa mu budde obwo ate nga ne gavumenti emaze ebbanga kalisuse emyaka 10 ng'esuubiza okuteekawo akakiiko kafuna ebirowoozo bya bannayuganda ku nkyukakyuka mu ssemateeka. Ndowooza okulinda okwo twalinda mulimba. Mpuuga nagira ngu ishengyero kurira muhereze omugisha ogw'okuteeka ebiragiro omu nkora naza kuza omu bantu okureebeka ngu bamwikiriza okureeba ngu ebitiisa ebi baba nibabaasa okubireeta ngu bikabaasa kuyambaho ihanga. Palamenti bw'eneeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzo ogumala bisobola okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe. Mpuuga yayongera yashoborera ngu Uganda yaza kuhinduka teri kwehindura yonka nk'ihanga ngu konka abantu bine kugihindura ahantu ho yashoborera ngu niyo nshonga bwenki arugireyo n'eshonga ey'okubaasa kureeta amateeka agarayambeho omushonga ez'okuremesa okwiba karuru. Uganda will change. It's our job to change it. Part of the quest to change it is by insisting that legislation should give a possibility of change. Mpuuga yayongera yashoborera ngu haba hariho emyaka emwe bemezwe naine kukomaho omukwesimbaho ngu ebindi nibyizira omuri ebyo. Ogu yashoborera n'ahanshonga ey'abekibiina ekya DP okurugayo bakamushaba okwesimba ahabwa President bw'ihanga omu karora karikwija ekiyagira ngu egitiyo shonga ekabire nekorwaho obwire obu. Obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okubwako akalulu. Naye sirowooza nti ekyo kikusaawa eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Amakuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Sky TV omuri Kampala.